dobrodošli na današnjem razgovoru v okviru ljubljanskih in humanističnih srečanj in pod naslovom, ki smo ga nekako uredili primerno današnji tematiki, in sicer naslov z literatura, kultura, tehnosfera in pričevanje časa. Danes imamo priložnost predstaviti tri avtorje, ki si delijo na nek način svojo filozofsko misel, kulturno ustvarjalnost, pravzaprav razumevanje časa, v katerem nastopajo njihova dela. Koliko jih je, so kar prezentna na teh treh mizicah. V knjigi, v vseh teh knjigah se zajema izredna filozofska in literarna misel, ki sega sicer v digitalno dobo, v kateri pa ne gre več samo za pritisk, kot tudi sami avtori na nek način ugotavljajo in skušajo tudi predstaviti, za pritisk tehnoznanstvenega aparata, ampak se soočamo s strani tehnike in kapitala z neki vrste obvladovanja sveta, v katerem humanistika se vedno znova mora dokazovati, vedno znova se mora izkazovati svojo relevantnost. Status literature, kulture, umetnosti, pa tudi filozofije je nekako vedno bolj zaprt, tako se zdi, v en sistem ocenjevanja, doseganja nekih kvantitativnih rezultatov, pa tudi razumevanja kvalitete je precej relativno. Skozi ta spekter se prebijajo na nek način izjemni uredniki, založniki, ustvarjalci, kritiki, z izdajami kulturnih revij, pesniških zbirk, pa tudi filozofskih del, in ti bralca nekako še vedno potiskajo onkraj meja vidnega. V razmislek, kaj je človek kot tak sam sebi in v svetu, kje se sploh še nahaja, kakšen je njegov odnos do družbe, čemu je namenjeno mišljenje, čemu je namenjeno pesnjenje. Danes je še vedno pravzaprav mogoče na nek način razpravljati o kulturnih vsebinah, ki pa ne povzemajo ali poustvarjajo nečesa, kar bi bilo družbi samo všečno, kar bi bilo družbi samo profitabilno. Ampak je ta razprava smiselno fokusirana in nujna zaradi soočanja z razmerami časa in razmeri v sami družbi. Koliko smo pravzaprav v tej dobi 21. stoletja na nek način še kompetentni za dialog s samim svetom, je ta posameznikova enkratnost, ki jo ima vsakdo, spravljena samo še na štetje posameznih sledilcev v neki, bomo rekli temu lahko, medijski hiperprodukciji, in je na ta način tudi povzrokovala ali pahnjena v nek padec intelektualne ravni in je predvsem zelo vprašljivo razumevanje pojma individualnosti. Ali je doba 21. stoletja omogočila človeku, da samovoljne postane spletni produkt, brez da bi se vprašal na nek način o kupoprodajnih pogojih? V to ni vpeta samo marketinška mreža, ampak tudi znanost v svoji odprti znanosti. Avtorji, ki danes sedijo tukaj ob meni, poznajo eno drugo dobo. Mogoče lahko rečemo tudi zlata doba, kjer je kultura ustvarjala družbo in ne družba aplicirala kulturo v spektakel. Danes spektakla ne bo, bo pa le preprosta predstavitev najnovejših del in skupnih revij in pogovor z Draženom Katonaričem, Žarkom Pajičem in Tončijem Valentičem. Lepo pozdravljeni in me zelo veseli, da ste si vzeli čas, prišli v Ljubljano in si pravzaprav delili misli, boste delili poglede na to, kaj se je dogajalo pravzaprav skozi zadnje obdobje, več desetletij vašega ustvarjanja. Jaz bi začela kar s Draženom, ki sva se v zadnjih letih mogoče najmanjkrat srečala in videla. Dražen Katonarič je eden najpomembnejših hrvaških pesnikov. Je hkrati tudi esejist in romanopisec, je odličen zgodbo- in potopisec
filozof, ki je v Strasburgu magistrira pri Jean-Luc Nancyju, je urednik in založnik hrvaške založbe Liter, je sogovorni urednik kulturne revije Evropski glasnik. Tukaj imate samo nekaj primerkov tega, ki se je pravzaprav ta revija obdržala na Hrvaškem v ena redkih zadnjih 15-20 let, ker vsi časi danes niso ravno naklonjeni ali dobro naklonjeni tako založnikom kot tudi kulturnim revijam, kar poznate ne samo vi, ampak tudi mi tukaj na Slovenskem. Izbor in izdajo kakovostnih tekstov, informiranje o novih kvalitetnih literarnih prispevkov, ki pravzaprav vse te vključujejo v te evropske glasnike, pa tudi segajo na področje umetnosti, kulture, znanosti ter pravzaprav tudi drugih člankov, ki jih pišete. Pravzaprav ste tudi sourednik oziroma z vami sodeluje Žarko Pajič pri Evropskem glasniku. Dražen Katunarič pa je tudi prejemnik pravzaprav več mednarodnih priznanj, dobil je tudi odlikovanje vitez francoskega reda umetnosti in književnosti, ki ga podeljuje francosko ministrstvo za kulturo na Hrvaškem. Prejel je hrvaško državno priznanje red Danice Hrvatske z likom Marka Marulića, ki se podeljuje za posebne nagrade v kulturi, in še številne nagrade za poezijo od Hrvaške matice, Evropskega kroga za prispevek k evropskim vrednotam do nagrade Romunskega društva pisateljev. Njegova dela so bila prevedena pravzaprav v številne druge jezike, angleščino, francoščino, španščino, italijanščino, romunščino, albanščino, slovenščino seveda tudi. In so na Hrvaškem pravzaprav uvrščena v antologijo hrvaške poezije. Sodeloval je na številnih mednarodnih simpozijih, med njimi tudi v Vilenici. Njegovo literarno ustvarjalnost pa odlikuje pravzaprav stikanje nekakšnega humanističnega izročila in sodobnosti, in to je značilno tudi za njegovo najnovejšo pesniško zbirko iz leta 2023, Što mi je šapnuo Zeus. Kaj mi je prišepnil Zeus? Zdaj, Dražen, začela bom z vprašanjem, ki morda ga to je kar ta knjižica, lahko jo tudi malo si bolje natančno oziroma pogledamo. Bom začela z vprašanjem, ki je pravzaprav že sam naslov fenomenalen, ki verjetno vsakega zanima. Kaj je prišepnil Zeus? Pa evo, prvo bih htio reći prije svega da mi je jako drago da ste me pozvali i da mogu govoriti u Ljubljani, zato što Slovenija od uvijek za mene, osim što imam prijatelja, tu imala neki unikatan status, zato što, kako bih rekao, volio sam dolaziti ovdje, bio sam nekoliko puta i u Velenici i upoznao sam slovenske intelektualce, ali ne samo to, volio sam tu arhitekturu Plečnika, volio sam putovati Slovenijom i zaključio sam da zapravo je Slovenija imala neku mudrost, to se događa negdje u povijesti, kad je bila ona veza Vuka i Kopitara i kad se htjeli nametnuti taj jezik, da Slovenci govore taj isti jezik kao svi mi, da se Slovenci nisu dali navući na to. Ja mislim da je tu neka tajna se tu krije, nego da su uspjeli sačuvati svoj jezik, a mi smo, kako smo imali Gaja, onda smo zapravo se odrekli tih svojih, sad ih zovemo dijalekte, to je bio zapravo čakavski na kojem prije 5 stoljeća nastala hrvatska književnost, smo zapravo odbacili taj svoj jezik i onda, što je rekao jednom slavnik smo jeli tu, žvakali smo taj srpsko-hrvatski kao komad bravetine. I zapravo smo onda ušli u taj jedan, nismo znali zapravo se postaviti i za mene je baš Slovenija bila ta jedna zemlja koja je uvijek na neki način
zadržavala to nešto svoje, tu neku svoju esenciju koja kroz poeziju ili kroz arhitekturu i nekako čovjek onako dopire do nje i uvijek mi je bilo posebno drago ovdje doći. Sad, što se tiče ovog vaših pitanja, pa prvo ću reći nešto, govorili ste prvo o Europskom glasniku, pa to je jedna revija koju sad u zadnje 2 godine manje više uređuje Žarko. Ja sam se malo umorio, ali on ne želi postati glavni urednik, pa ja tamo formalno stojim, figuriram, ali u biti smo Žarko i ja bili u tom smislu i tandem, uvijek odlično smo to radili već skoro 30 godina, ali da je zapravo od početka imate 2 figure u povijesti, imate Prometeja, imate Novu. Prometej diže revolucije, on nosi vatru i tako dalje, ukraju vatru. Ali mi smo malo u znaku Noe, zato što je Noa spašava. Noa pokušava spasiti ono što se može spasiti. U toj poplavi. I mi mislim da u ovoj današnjoj poplavi svega što dolazi, da mi moramo spašavati to nešto što je ostalo od tog starog svijeta, što bi rekao Zweig, od tog jučerašnjeg svijeta. Dakle, ali to nije u smislu nekog muzeja, nekakve baštine i nečeg što mi muzeificiramo, nego da to održimo na neki način živim. I tako da je taj Europski glasnik, dakle, nastao zapravo kao jedna vrst produžetka tog Messageru prema Francusku prije 30 godina, koja je zapravo bila zamisao od Miljana Kundere, koje je sproveo Finkelkraut, i onda smo mi bili kao neka filijala tog časopisa, mada smo imali jednu autonomiju, samostalnost koja je bila, kako bih rekao, normalna. I onda, međutim, nakon par godina se taj francuski pariški broj ugasio. I onda smo mi zapravo ostali jedini europski glasnik u Europi i zapravo smo zadržali taj isti duh pomalo disidentski u odnosu na ove začetnike kao što je bio Kundera i zadržali smo taj jedan disidentski stav, mada je zapravo došlo do Berlinskog zida, mada totalitarizam kao ne postoji, ali mislim da je ta demokracija koja je nastala nakon pada komunizma veoma tanka i da još uvijek ima prostora upravo za taj jedan disidentski pristup općenito prema ugrožavanju demokracije, prema jednom konstantnom borbi jednoj, sad vi vidite u današnjem svijetu da u biti su ovi diktatori vrlo ojačali i da ih ima jako puno i u Europi, počevši evo, danas je došao Si u Srbiju, pa imate Orbana, pa imate Slovake, uglavnom taj duh jedan osvaja, pa Putin da ne govorimo. Dakle, u jednom momentu postaje neka vrst demokracije, jedna vrst otoka ako Trump pobjedi u samoj Europi i onda zapravo se zalažemo, kao što smatramo kulturu jednom tvorevinom vrijednosti, zalažemo se za očuvanje tih nekih vrijednosti i u političkom i u kulturnom smislu i glasnici smo neke Europe, zapravo možda danas postoje 2 Europe, to je jedna globalistička, jedan elitni klub trgovački koji zagovara naravno globalizam i zagovara ljudska prava, ali ima jedna druga Europa koja još uvijek ima natruhe humanističkog tog duha, o kojoj je govorio Husserl u tom čuvenom bečkom predavanju, a poslije toga i Patočka, da je to zapravo jedna briga za dušu i da je Europa jedna briga za dušu
i da je ona konstantno, kao što je mitologija kaže, Evropa je zapravo jedna oteta princeza, da je zapravo tu Evropu nam uvijek mogu oteti. I sad kad smo dio nje, mi se onako pokušavamo čuvati i sad očuvati ono što se može, jer mnogo toga i odlazi. Međutim, u tim zlatnim vremenima, mislim, mi smo postali jedan časopis koji, da se pohvalimo, je referentan u smislu i u sveučilišnom smislu, se pozivaju, dosta je citiran i tako, ali nema jedan znanstveni, usko znanstveni profil, nego i literaran i zapravo interdisciplinaran. Pokrenuli smo puno zanimljivih tema, obrađujemo teme dosta studiozno. Uzmemo disidentih, ne, 2016. Da, recimo, da, sad smo imali baš jedan temat koji je Žarko uredio o umjetnoj inteligenciji. Prošle godine smo recimo imali veliki temat o Ukrajini i to tako uzmemo neke stvari koje korespondiraju sa sadašnjošću, ali ne nužno. Imamo i neke politički, recimo, nekorektne teme. Smo obrađivali, recimo, temu lustracije u komunizmu, imali smo homoparentalnost, imali smo New Age, imali smo ovako neke teme koje su bile vrlo kontroverzne. I tako da smo se to normalno s tim prihvatili. Kažem, u neko zlatno doba Europskog glasnika smo imali neke promocije pred 300 ljudi i bio je to jedan, što bi danas rekli, hit u smislu tom intelektualnom, međutim, kako su te, kako bih rekao, književne, kulturne elite na neki način decimirane tim ekonomskim, političkim katastrofama ili biološki su otišla ova srednja klasa, zapravo mislim da je ta recepcija danas manja, ali je ona manja zbog toga što, zbog jednog problema, to vi imate sigurno u Sloveniji, što je zapravo jedan taj ideološki diskurs pojeo manje više ovu jedan humanistički diskurs, jedno razmišljanje humanističko. Recimo, imate danas probleme razmišljanja o feminizmu ili o homoparentalnosti ili o abortusu ili sve ovakve teme, zapravo, koje su ideologizirane i koje se jako politizirane, zato što su tu angažirane i ljevica i desnica oko tih problema, mi nastojimo biti izvan tog kruga, smo se zezali da su to kao brisači, lijevo, desno. Uglavnom, da nastojimo se izdići iznad tog jedne polarizacije ideološko-političke, međutim, ona je ipak na neki način prevladala i eto, u tom smislu je zapravo zajedno sa internetom, sa svim tim, sa mobitelima, sa mobitel kulturom, na neki način ograničilo to neko opće zanimanje za humanističke predmete, tako da u tom smislu je Evropski glasnik imao nakladu od nekih 1500 primjeraka, ne? Međutim, sad je i država nam smanjila te dotacije i to sa ovom garniturom na vlasti nam je stravično spustila te dotacije, da se mi zapravo smo pali na nekih 300 primjeraka, a sve se proda i mogli bi još prodati, ali naprosto nemamo dovoljno dotacija da u biti financiramo taj broj, pogotovo ovih zadnjih, imali smo ovog čuvenog ministra, ovog Hasanbegovića, koji je bio ustašoidan i koji nas je odmah srezao, a ovi koji su došli posle su održali taj jedan financijsku potporu, tako da imamo tih i nekih financijskih problema i onda se to jedno s drugim se na neki način srozalo. Međutim, opet smo uspjeli smo zadržati u toj kulturnoj javnosti jednu auru, jedan kontinuitet jednog časopisa. Mislim da je za časopis jako važno, možda je važniji kontinuitet nego same godine izlaska, nego kontinuitet da zadrži jednu kvalitetu
dugi niz godina, da ne pada u kvaliteti. 30-letija. Da, 30 će skoro, tako da u tom smislu smo to uspjeli, kažem, udržati i zapravo nekako baš ta činjenica da smo u nekom kontrastavu prema svemu ovom što nas okružuje nam daje neku energiju upravo baš da izdržimo u tom jednom kontekstu koji je dosta neprijateljski prema časopisima i prema kulturi općenito. No, a da ne bi puno ja previše pričao, ja ću poslije vam odgovoriti na ovo pitanje o Zeusu, ali bi volio da i moji kolege nešto kažu. Dobro, lahko tudi tako. Mogoče bi Žarko na tej točki, ko je sourednik, povedal svoj del 30-letja, odkar se tudi Evropski glasnik, ki se je soočil pravzaprav od samih začetkov in kako se je skozi mogoče ta desetletja opredeljeval do določenih kulturnih vsebin. Vemo, da v zadnji tukaj imamo številko, v kateri je blok posvečen umetni inteligenci. 30 let od tega verjetno ni bilo to v obzorju, da bi se lotevali, ali pač? Pa evo, ja sam ovdje bio pred 2 godine kada sam govorio dakle o svojoj knjizi koja je izašla u Institutu Nove revije i koja u naslovu ima i metafiziku i tehnosferu i kibernetiku. Ovdje vidim novu reviju koju se sa jednom nostalgijom dakle odnosim zbog sljedećeg razloga koje nikad neću zaboraviti, koji ima za mene gotovo jednu tragičnu crtu. Ja sam saznao da je Ivan Urbančić svoj povijest nihilizma završio sa 3 stranice posvećene mojoj knjizi Slika bez svijeta, koju je Dražen Katunarić u Literesu objavio 2006. godine, a mi smo tu veliku temu o problemu umjetnosti i problemu slike s obzirom na nastanak onoga što sam ja već 2002. nazvao tehnosfera, ali nisam imao još kategorijalni aparat koji bi do kraja išao u ono što ću kasnije razviti. Dakle, mi smo imali temat iz 2002. godine koji je bio posvećen umjetnosti i Dejan je imao svoj tekst, sjećaš se. A zašto je to važno? Zato što sam saznao za knjigu već kad je, nažalost, Ivan Urbančić umro. Knjiga se kasnije pojavila u prijevodu Marija Kopića u izdanju vrlo ugledne biblioteke izdavačke kuće Demetra. I to je naravno posljednja knjiga Ivana Urbančića, koji je za mene, nakon Vanje Sutlića, presudan filozofijski autor uopće druge polovice 20. stoljeća. I ta veza između, dakle, ovih hrvatsko-slovenskih odnosa za mene nije ništa drugo nego li promišljanje najvažnijih stvari koje proizlaze iz biti Europe, ali ta Europa naravno nije shvaćena niti uvjetno rečeno pseudopolitički, niti pseudokulturalno, a najmanje ideologijski. Ono što ovdje posebno želim reći je sljedeće. Dakle, tijekom ovih 2025. bit će 30. godišnjica od postojanja Europskog glasnika. Dražen je došao sa idejom da će se stvoriti taj časopis. Mi smo od 1992. godine počeli ovu zajedničku avanturu koja ne prestaje, koja je životno prijateljstvo, ali ponajprije duhovna, da tako kažemo, veza. I ja shvaćam sve ovo što je, dakle, gotovo gomila ovih cigli ovdje pred nama, a ima ih zastrašujuće, uskoro će 29. broj, dakle 29.000 stranica koja su ne samo kvantitativno nešto što treba respektirati, nego su zbog onoga što će zauvijek, ja ću sad biti ovako gotovo platonski, metafizički, patetičan, što će zauvijek ostati, barem za one koji će se pitati možda kroz 10-15 godina da smo mi na ovim prostorima imali među prvima problematizirane velike teme koje nisu bile puke hrestomatije tekstova, nego su bile problematiziranje onoga što smo mislili, ponajprije kolega i prijatelj Dražen Katunarić i ja, ali bilo je cijeli niz i drugih ljudi koji su tu bili uključeni, da je to časopis koji je za nas način života. U kojem smislu? U smislu da svaka tema koja je na neki način ključna zahtjeva prvo nevjerojatnu
analitičku preciznost, da vidimo gomilu tekstova iz različitih jezika koji su naravno nama kurentni od francuskog, njemačkog, talijanskog, engleskog, da se stvori kritična masa sjajnih prevodioca. Jer bez prevođenja nema kulture. Sjetimo se, ima jedan divan esej koji ću ja uskoro zajedno sa Draženom objaviti od Đorđa Agambena i bavi se muzikom, gdje između ostaloga Agamben kaže, naravno nadovezujući se na grčku pa ideju, što znači, dakle, prevođenje onoga što na neki način možda poznajemo kao jezik, ali pojam koji je toliko bitan kao da na neki način izmiče iz našeg ugla, a bez njega mi živjeti ne možemo. Zašto ne možemo živjeti? Pa oprostite, možemo li živjeti bez Paula Valerija? Možemo li živjeti bez Paula Cilana? Možemo li živjeti bez Heideggera? Bez Ortega i Gasseta? Moj odgovor, ne možemo. I zato je Europski glasnik, kao što je Dražen lijepo rekao, bio od početka most između tradicije, koja je u to doba, nažalost, postala nepoznata. Generacije koje su dolazile 90-ih u mraku ratnih zbivanja, strašnih na ovim prostorima, kidanja svih veza, u bilo kojem smislu. Mislim da je bilo ključno da se zapravo jednu vrsti strasti, želje da se ostavi iza sebe važna dijela koja nisu samo prijevodna, nego koja su istodobno i ona u kojoj će naši autori ostaviti, eto, barem svoje najbolje tekstove. I ako smijem reći, meni je, za razliku od Dražena, koji je to sve pokrenuo i bez njega toga uopće ne bi bilo. I to je razlog zašto ja ne mogu, iako sam malo više sad angažiran, zadnje 2 godine, ponekad, ne znam, pa ona statistički, ne znam, 2007. ja sam bio 60% angažiran, pa si ti bio 2-3 godine za redom 70% i tako, ali nije postotak važan. Važan je sljedeći. Kad nam je sinulo u jednom trenutku, u jednom našem razgovoru, mi smo se vidjeli 8 mjeseci, bila je korona, i odjedanput Dražen kaže, šta ćemo sad raditi, sve smo prošli, sve teme smo prošli. I Dražen u jednom trenutku kaže, joj, Grci. I ja na telefonu kažem, Grci. I bilo je dovoljno u tom trenutku da napravimo temat o Grcima, pri čemu ja nisam znao da će Dražen objaviti svoju knjigu, što mi je žaputao Zeus, ali je strast bila tolika da smo jednostavno htjeli 2021. godine postaviti jedan drugačiji pogled, ne samo na humanistiku, dakle u doba Platona, Aristotela i predsokratika, nego smo htjeli postaviti pitanje što uopće u 3. dekadi 21. stoljeća, kad je moj koncept, ako smijem to tako reći, tehnosfere, nažalost, postao svakodnevica. Dakle, ja nisam baš previše sretan zbog toga što je moj filozofski koncept takav da ga imate već u mobitelima i da ga mala djeca imaju u rukama i da će taj koncept ići tako brzinom, zastrašujućom, gdje ćemo uskoro imati i problem sa prevođenjem, s obzirom na umjetnu inteligenciju, da već arhitekti vrlo inteligentni govore o problemima sa arhitekturom, što znači između ostalog da mi, kojima je jezik početak i kraj svijeta, jezik je sve, da nam je na neki način bilo stalo da vidimo koliko ta Grčka, koja nas je oblikovala sve, koja je stvorila sve temeljne pojmove, filozofijske, mitologijske, religijske, koja je zapravo zaokruženi svijet, koja u bitnom smislu nikad nije nestala. Koliko nam omogućuje što? Obrat. Obrat u ovoj situaciji, kad je najgora stvar što sve funkcionira. Funkcionira tehnički, ali ono što mi više nemamo, to je moja teza, i to se u Europskom glasniku može vidjeti u mnogim tekstovima, mi više nemamo niti koncept kulture, nemamo koncept svijeta, a nemamo više niti jezik koji je u jednom broju Europskog glasnika, sjećaš se, bio tematiziran tako da smo imali i Heideggera i Wittgensteina, ali smo imali i zahtjev da se dijalekt, i to dijalekt na kojemu je u hrvatskom, na čakavskom i na kajkavskom napisana genijalna poezija u 20. stoljeću, nastoji očuvati pod svaku cijenu, jer bez toga mi nemamo ono što je zapravo temeljno pitanje zapravo uopće onoga što bismo mogli nazvati posthistorijsko doba, to je pitanje identiteta.
A ja osobno mislim da ovo što je toliko krhko, što generacije koje dolaze možda nemaju više toliko kao mi, da svaki miris koji dolazi iz tiskare ovog časopisa osjetimo i da smo zapravo fanatici. Čega? Pa fanatici šume koja propada i tako dalje. I da ne možemo zapravo živjeti bez ovoga, znajući da to ide prema svom kraju. I da je zahtjev zapravo europskog glasnika vrlo jednostavan. Ako je Europa danas takova kakova jest, gotovo više i nema svojih velikih mislioca. Ako ta Europa ima tako lošu politiku koja postaje neka vrsta zapravo kvazi demokratskih projekata gdje je populizam postao zastrašujući, gdje između ostalog nemamo više svijest o tradiciji, gdje generacije koje dolaze nisu krive, jer su djeca svog vremena, jer čitaju ono što im se na neki način pokazuje kao nužno. Ali zašto ne bismo okrenuli priču i rekli gotovo apartno, poput prvih kršćana u katakombi, nećemo tako. Ne, nećemo. Hoćemo ovako, da ostaje najveća moguća razina koja može biti za generaciju koja dolazi velika prepreka, da nećemo biti popularizacija ničega dok ide. Ali mi ćemo dati, da tako kažemo, svu svoju strast u bitnim aspektima i čini mi se da je glasnik, kao europski glasnik, na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, upravo u tih gotovo 30 godina ostavio taj pečat. To se danas zove gotovo nepopularno. Elitne kulture. Ali ne u društvenom, političkom smislu, nego u onome da ako želiš smisaono živjeti, onda moraš živjeti kao što je to Nietzsche zahtijevao na najvišim mogućim vrhuncima. Jer sjetite se kad Nietzsche kaže da filozof jeste rijetka biljka, to isto vrijedi i za pjesnika, to isto vrijedi i za svakog umjetnika i potpuno je siguran u svakom trenutku da sve to može propasti. I upravo zato postoji naravno strast da se čuvanje jedne velike tradicije pretvori i u drugačije razumijevanje suvremenosti. I da zaključim, dakle, već niz godina mi se suočavamo, kao i svi vi, sa pitanjem što uopće više sa časopisima. I uvijek je jedno te isto, da tako kažemo, gotovo kultur-pesimističko stajalište. Časopisi idu prema svom kraju. Ok, neka idu prema svom kraju, ali zašto bismo mi trebali dijeliti taj stav? Zar ne bismo mogli obrnuti stav i reći časopisi ne moraju ići prema svojem kraju, ako im dajemo neku mogućnost da imaju tu auru ljepote, slobode, da tako kažemo, onih temeljnih ideja zbog kojih naša egzistencija možda ima smisla. Ja, zdaj eno vmes nisem uspela predstaviti, ampak kot vidite, Žarko je bil že večkrat naš v razgovorih z nami in je dobro poznan tudi na slovenskem okolju in slovenski filozofiji. Ne nazadnje, njegova dela so bila prevedena tudi v sklopu Inštituta Nove revije, zadnja je bila tudi Mišljenje in brezno zgodovine. Tako da je pa avtor številnih del, od Slike brez sveta, ki jo je že omenil, Posthumno stanje, Sloboda brez moči, Tretja zemlja, Tehnosfera in umetnost, Totalitarizem, Doba oligarhije, od informacijske ekonomije do politike događanja, Neizkazivnost, o mišljenju kao pisanju, skratka res s tematiko, s teorijami pravzaprav globalizacije, identitete, estetiko, filozofijo umetnosti, znanosti, politike in medijskimi študijami se ukvarja že vrsto let in to zelo plodno. Eno vprašanje, Žarko, ko si že ravno te stvari omenjal, koliko smo pa potem v dobi 21. stoletja sploh še pripravljeni na nek dialog s svetom, oziroma koliko tega dialoga nam še preostane v sklopu? To je glavno pitanje i zbog čega. Zato što je dijalog, kao što dobro znate, zapravo bit ljudske egzistencije. Ima jedna divna misao kod Hannah Arendt kad se bavi tradicijom i modernitetom i naravno kad se vraća grčkoj filozofiji i kad na neki način svog Sokrata filozofijski želi postaviti, gdje naravno danas možemo reći da imamo dosta drugačijih stavova, kritičkih prema njezinom razumijevanju, ali dala je tamo nešto izuzetno važno. To je da dijalog nije nešto što je zakopano u povijesti.
da je dijalog naša mogućnost i da dijalog nije nešto što mi dobivamo, nego da je dijalog zapravo ono što u nama postoji latentno. I onaj koji se ne želi otvoriti, koji ne želi razgovorom otvoriti mogućnost svog vlastitog postojanja, taj je zapravo sukrivac za bilo koje stanje koje možemo objasniti danas sa jednom vrstom ravnodušnosti spram događanja u kulturi i tako dalje. Ovdje je Janko, koji je predstavljao zajedno sa Primažnom Reparom 2017. moju knjigu o Puli, Sfere egzistencije, 3 studije o Kierkegaardu. I sjeća se, Janko, da ja imam zapravo, da sam tada pokušao reći sljedeće, pa bih to pokušao samo ukratko sad objasniti. I mislim da bi to bio odgovor na ovo. Ja tamo na jednom mjestu kažem da mislim da postoji 4 temeljna osjećaja, raspoloženja, što bi rekao Heidegger u Zeitgeistu, cijele povijesti, ali ne samo filozofije, nego onoga što nazivamo zapad i bez čega Europe nema. Prvo i osnovna stvar, to je čuđenje, s kojim odpočinje filozofija. Ima divna pjesma od Antuna Branka Šimića, pjesnici su čuđenje u svijetu. Dakle, čuđenje je trenutak nastanka. Bez toga nema ništa. Međutim, mi dobro znamo da novi vijek više nije čuđenje. Da novi vijek počinje sa sumnjom. I da ta sumnja, ili na hrvatski dvojba, označava napredak koji ide preko Descartesa, Kanta do Hegela, ali ne samo u filozofiji, nego još prije svega u znanostima. Ali bez sumnje ne postoji novi vijek. Ja mislim da je 20. stoljeće u znaku jednog raspoloženja koje je negativno, što ne znači da 20. stoljeće nije dalo briljantne rezultate. To je tjeskoba. Na hrvatskom imamo tu lijepu riječ, pazite, tjeskoba je lijepa riječ, druga riječ je strah. Strah je ovo, strašim se nečega konkretnog, nekog bića, strašim se mraka i tako dalje. Ali tjeskoba, to je nešto što je ontologijski, metafizički, nihilistički, s onu stranu nečeg konkretnog. Tjeskoba je stalno u čovjeku kao njegova početak i kraj egzistencijalne slobode. Bez tjeskobe zapravo faktički svijeta nema. I mi kad pogledamo da je taj osjećaj tjeskobe između ostalog početak prevladavanja stanja u kojem sve izgleda da ide prema kaosu i propasti. 20. stoljeće je bilo to. Ali pazite, autori koji su ključni za europski glasnik u jednom određenom aspektu i za moj časopis tvrđa, poput svih velikih pisaca 20. i 30. godina, Julien Benda, Ortega y Gasset, već spomenuti Husserl, da sada ne napravim cijelu galeriju još briljantnih autora, stvaraju svoja najznačajnija djela o biti Europe uoči dolaska nacizma na vlast ili već u to doba. Da više to nije tjeskoba, to je naprosto užas totalitarizma. Ja mislim da je 21. stoljeće paradoksalno u znaku onoga što je još gore, a to je ravnodušnost. Koja kaže ovako, baš me briga što se drugom dešava užas. To je njegov problem. Zašto da se mučim na probleme etičke drugog svijeta, kad to nije moj osobni problem, mog subjekta? Ako se samo literarno sjetite da je jedna od briljantnih dijela Alberta Moravije pod nazivom Ravnodušni ljudi, onda je to pitanje o subjektu. Kojem? Subjektu 20. stoljeća, ne upravo sada. Zašto je on ravnodušan? Pa zato što mu se sve pojavljuje kao već odlučeno. Umjetna inteligencija je samo nastavak onoga što su Heidegger i Deleuze u 20. stoljeću kongenijalno shvatili kao bit našeg vremena, u kojem mi više nismo niti subjekti, nego je sve u znaku funkcioniranja tehnološkog, pri čemu ta tehnologija, kao što dobro znate, nije više ni sredstvo, ni svrha, ona funkcionira sama od sebe i još će veća opasnost biti s njom, po mom sudu, što nije pesimizam. Znate kad? Sljedeće godine. Ovo nije sad nikakva futurologija, jer će svi sustavi ići takvom brzinom koji će dovesti zapravo do teškog problema, dovešće gotovo do onoga što imate u filmu Stanleya Kubricka Odiseja u svemiru 2001. kad je glavni subjekt tog filma ne čovjek, nego računalo zvano HAL 9000,
koji ima dva. Ono što Heidegger zove Rechnen i ono što zove Dichten. Rechnen je racionalitet, dakle računanje po čemu je robotika to i to, ali što je Dichten? Dichten je intuicija, Dichten je ono što pripada humanistici. Ako to dobije umjetna inteligencija, onda doista možemo početi govoriti o totalnoj opasnosti. Međutim, ja mislim da se ravnodušnost može prevladati. Ne može se prevladati povratkom čuđenju, ne može se prevladati dvojbom, sve je to iza nas, niti tjeskobom. Može se prevladati onime što proizlazi iz neizvjesnosti i događaja o kojem ne znamo ništa, ali ga želimo pripremiti. Dakle, nemojmo govoriti da je u budućnosti sve već gotovo. Nije gotovo. Zašto bi bilo gotovo? Ako literatura, ako arhitektura, ako filozofija ne padne pod jaram i bezdan tehnološke singularnosti, ako ne padnemo pod bezdan političkih ideja koje nas žele svrstati u neku funkciju i u neke ne subjekte nego objekte, ako imamo strasti i ako imamo želje da očuvamo dijalog sa drugima, jer bez drugih mi smo nitko i ništa. Bez drugoga, ne samo u sebi, nego drugoga kao stvarne osobe, kao drugog teksta, kao druge slike, kao onog drugog bitnom smislu, što bi rekao Levinas, o kojem je lijepo pisao pokojni Goran Starčević, nemamo mogućnosti da zapravo očuvamo i svoj vlastiti individualitet. I zato ja mislim da je zapravo ovo doista izuzetan trenutak, najopasniji. Helderinovski doista sve se može survati u ponor. Da, ali to ne ovisi više samo o nekoj, da kažemo, sudbinskoj tehnologiji i tehnici, nego ovisi o nama. I sad ću za kraju, reći ovako. Vama je filozofima poznato, ali i književnicima, da nema ljepše afirmacije nego tako je govorio Zaratustra kod Ničea, kad kaže Zaratustra na jednom mjestu: zahtijevat ću da se čovjeku vrati ono što je tako velikodušno udijelio onostranosti i zato ovom životu treba 1000 puta reći da. A ja mislim da ovom životu ovakav je, ravnodušnom, tehnološki singularnom, treba 1000 puta reći ne. Ja. Ali ne. V tem zadnjem evropskem glasniku je ta koncept, ki ga je Žarko sedaj tudi predstavil, med njimi je sklop umetne inteligence, med njimi je sklop tudi, v katerem pač imaš tudi sedmi pečat, sedmi pečat singularnosti, tehnokronotop in budućnost filozofije, potem je tudi sklop poezije v središču, kjer objavlja Dražen Katunarič Boginjo A in sledi tudi sklop filmsko mišljenje, v katerem Tonči Valentič razmišlja o filozofiji filma. Pa bi jaz zdaj mogoče pri tem evropskem glasniku, ker glasnika, zdaj nazivanje je evropski glasnik, pa poznamo pa tudi v filozofiji glasnika in to je Hermes. In Hermes je sin Zeusa. Mogoče je pa on zdaj prišepnil en krok preko evropskega glasnika. Pa je, pa gledajte, pitali ste me baš, taj naslov je što mi je šaputao Zeus ili što mi je šaputao Hermes. Baš u odnosu na ovo što je Žarko rekao, u odnosu na tu ravnodušnost, mislim čemu Grci danas, jel? Imate u jednom povijesnom smislu situaciju, kad gledate povijest Evrope, kao jednu borbu između janjeta i vučice. Znači, rimska vučica i kršćansko janje. Da je on zapravo uvijek postao jedan antagonizam konstitutivni u stvaranju te Evrope. I uvijek je bila ta neka tenzija. I sad da je zapravo ta pojava Grka intervenirala u specifičnim okolnostima, su se Grci došli, recimo u doba renesanse,
kad je postojala ta jedna zaglušujuća teocentrična vizija svijeta koja je svih jako na neki način opkolila i zatvorila. I onda taj put, što je baš pisao taj put renesanse koji ide, to je Cipra pisao o tome, od Arapa preko Toleda do Italije, zapravo znači jedno veliko otvaranje i kulturno, filozofsko, jer je zapravo opet su filozofske škole antike oplodile europski duh i učinile ga na neki način, pripremile ga za sve ono što je poslije uslijedilo, a to je i razvoj znanosti i ono sve što je pratilo Europe. Dakle, to je bila jedna reakcija. Onda povratak Grka, recimo doba prosvjetiteljstva, recimo Biedermajera, to su svi one grčke kolone, dakle ima jedna želja za znanjem, za jednim ponovnim zamahom knjige, enciklopedijskog duha, i isto tako jedna reakcija isto na barok, u ondašnji, i dakle ima neki unutrašnji razlozi. I sad, recimo, danas, kad mi, ovo što je Žarko govorio, što mi je šaputao Zeus? Šaputao mi je to što zapravo danas živimo u tom svijetu uniformizacije, masifikacije. Živimo u doba, recimo, te hipertrofije tehnike u svim vidovima, što Žarko zove tehnosfera. Dakle, i onda opet kao reakcija se zapravo vraćamo opet Grcima. Jer Grci su ti koji su stvorili taj mit i stvorili su to nešto drugo. A ako gledamo literaturu, općenito literatura je zapravo jedino što je preostalo od mita. Kad govorimo o literaturi, govorimo o mitu. Od Homera do Joycea. To je uvijek ta ista priča. Dakle, fundament je priča, fundament je mit, zapravo ono što se dogodilo, ono na što se uopće referiramo. Dakle, hoću reći da Žarko priča o tom očuđenju, Grci su i dalje to čuđenje u svijetu, da je tako nešto postojalo. Mi se čudimo da je tako nešto postojalo, a postojalo je. Dakle, kad danas, ja sam, dakle, išao jedno 10-ak puta u Grčku, ali kažem, sad išao sam dragom Pauzanija, to će znati Janko jako dobro ko je to, dakle, jednog putopisca grčkog iz 3. stoljeća, koji je zapravo opisao sve hramove koji postoje u Grčkoj danas, odnosno u ono njegovo vrijeme, i koji su zapravo za sve povjesničare umjetnosti danas referentni, jer on je jedini opisao stanje svih spomenika i hramova u ono doba. Ne? Tako da se može uzeti, to je kao neki Bedeker, kako bih rekao u današnjem smislu, da može čovjek točno usporediti, ima tu neku komparativnu ideju kako je to nekad izgledalo, taj hram, i kako danas izgleda. I to je baš bilo, kako bih rekao, to sam baš o tome i govorio na ovoj promociji u Zagrebu, da je zapravo bila ta jedna ideja nekog genius loci, neki duh mjesta, doći tamo, osluškivati duh mjesta, i baš sam napravio tu paralelu sa ovim filmskim režiserom Wimom Wendersom, koji je zapravo, nije nikad napisao scenariju prije, nego je išao na teren i osluškivao duh mjesta, i onda ga je napisao taj scenarij. Dakle, on je pokušao u tom mjestu shvatiti gdje je i što je,
i osjetiti taj duh i onda kad je to shvatio, onda je išao pisati taj scenarij. Tako da je to tako nastala ta knjiga, konkretno jedan primjer. Bio sam u Pafosu, to je dakle na... Afrodita Pafoska. Pafoska, da. Kako bi prosila, če jo lahko tudi preberete. Kaj? Če jo lahko tudi preberete. Da pročitam. Da pročitate, ja. Ali priču reći. Dobro. Dakle, bila je ta moment da sam ja došao točno na jedno mjesto između te dvije hridi. Znate samo priču da je zapravo su uranove mošnje pale u vodu i napravile tu pjenu, dakle odrezan, i nastala je zapravo Afrodita, dakle iz pjene, je izašla dakle na tom mjestu, između te dvije hridi. I sad, to je jedno mjesto, to je jedna prekrasna plaža, ali te hridi i to talasanje, Grci kažu za more talasa, jel, to je taj neko talasanje, neka vrst uznemirenosti tog mora, jel, i ta jedna pozicija gledanja te dvije ogromne hridi, ne, je stvorila jedan horizont iščekivanja da će se pojaviti božanstvo. A ja sam znao da se neće pojaviti. Ali je stvorilo taj horizont i to ljuljanje mora i to sve skupa je stvorilo taj moment da ja očekujem, kao da će se stvoriti neka prikaza, hoću reći, ili nešto. I hoću reći da je u toj neispunjenosti tog očekivanja zapravo nastala ova zbirka. Tako sam počeo pisati baš iz tog jednog doživlja. Jer smatram da je zapravo današnja poezija je isključila doživlja, isključila emociju, ali mislim da je to krivi put. Mislim da zapravo bez doživlja nema poezije, bez emocije nema poezije. Tako da u tom smislu sam potpuno u skladu sa tim grčkim pjesnicima iz onoga doba i mislim da su oni imali pravo, a da današnja poezija nema pravo. U tom smislu da isključio da on, mislim, imate u Hrvatskoj jedno vrijeme kad su govorili da je poezija jezični instrument, jezična igrarija ili jezični eksperiment, ili da je poezija ono kad se ukine smisao, ili da je poezija bilo što, ali nije. Mislim, po meni, naravno. I tako, evo sad ću možda nešto... Afrodita Pafoska. Zapamtit ću te, boginjo, s pafoskog žala, zapamtit ću tvoju pjenu i krikove galebova, koje nadljetahu crne hridine dvije gdje si se pojavila. Spominjem i druge klasične prizore, beskraja pučine, plavetnila neba, dnevnog mjeseca, ogrlica oblutaka, kad narasla si iz školjke kao ostatak uškopljena neba. Probila si zapjenušanu kaplju skrotuma između spužvastih stijena i tvoje tijelo se bjelasalo, vjenčalo oblutke, probudilo mrtvo nebo. Poželio sam te kao tijelo, a ljubio kao duh. Čekam te na koljenima prikaza. Ima ih više o Afroditi, ali bi pročitao jednu pjesmu o Sfingi. Dosta sam se bavio baš motivom sa Sfingom. Ljubav sa Sfingom. Pasti sa stupa mogla je samo Naksuska Sfinga, kao što je mogla i poletjeti iz sionskog kapitela u nebo. Ništa nije učinila, mudra kakva je bila,
Nijemo je sjedila, gledala u more u daljini, kao i ja kad sjedim na terasi i samo šutim. U jednom času sam je poželio blizu sebe. Poželio sam umnožiti potomstvo, da iskamčim od nje odgonetku svoje sudbine. Ali ta sablažnjiva slika da spavam sa sfingom, kao sa ženom, uz nabujalu strast koja curi iz mene kao proljetni potok, da joj ljubim proročke usne, skidam krila kao pernatu bluzu i milujem kamene šapice, toliko me unezvjerila da sam se isti čas posramio sebe, spustio glavu i upro oči u pod. Jaz jo bom še malo vzela v roke. Da, baš je. In Dražen, zdaj ste na eni strani imeli Afrodito, na drugi Sfingo, kjera v današnjem času daje, to bi teklo sfere, če lahko tako malo govorimo, več lepote. Hočem reči, ali je bolj nagovarja, da se približujemo k neki lepoti, ki je, če je še mogoče v današnjem času, po poti Afrodite, ali je Sfinga tista? Da. Pa gledajte, mislim... To je malo Da. Ljepota ima neku svoju, kako bih rekao, povijest, jel? To je, recimo, u Grčkoj Kalos Kagatos, Kalokagatia, dakle, ona je imala, uvijek je bila vezana za dobro i ona je praktički, postoje, dakle, taj kult ljepote koji je zapravo bio jedan kanon koji je nastala cijela ta arhitektura, slikarstvo, dakle, ali taj kult ljepote zapravo koji smo mi na neki način naslijedili i koji se nastavio u srednjem vijeku i kroz sve kulturne epohe od renesanse pa negdje do 18. stoljeća do Kanta je zapravo u biti bio nešto što smo bili sudbinski vezani kao naš uzor. Međutim, od Kanta nadalje, kad postoji ta jedna subjektivizacija, recimo, percepcije, doživlja, jel? I kad se kaže da zapravo svatko od nas zapravo unosi u ono što gleda i neki svoj doživljaj i tako, da zapravo je počela ta jedna vrsta od te estetike nadalje, jedna vrsta relativizacije te ljepote, pa je na neki način ta ljepota se osjetila kao neki pritisak jednog kanona i s obzirom na to da je zapravo ružnoća kao antagonizam, kao suprotni pol, ušla zapravo u samu definiciju, odnosno ne definiciju, nego kao jedna mogućnost same ljepote. To se dogodilo negdje, dakle, u koncem 19. stoljeća ili najviše u 20. Dakle, recimo konkretno u slikarstvu onog momenta kad počinje recimo kubizam, počinju se ovi avangardni pravci koji zapravo donose nešto drugo, nešto drugačije. I sad kad gledamo ti svi avangardni programi 20. stoljeća su jako neprijateljski prema toj kanonskoj ljepoti. I zapravo ono što je bilo krucijalno kao pojam je taj pojam mimezisa. Zato što je mimezis zapravo bio shvaćen kao nešto što je zapravo jedna puka imitacija i zapravo se od Kanta nadalje se počelo shvaćati da je zapravo čovjek kreativan u onom momentu kad ne imitira. A ovo do sada se shvatilo kao jedna vrst puke imitacije. I sad je to u tom nekom modernom duhu zavladala jedna takvo pozicioniranje u odnosu na mimezis i odnosu na samu ljepotu. I s obzirom da je u društvenom smislu
nastao jedan, kako bih rekao, jedan razvoj industrije, jedna općenito industrijska, jedan razvoj znanosti, jedan razvoj, kako bih rekao, tehnoznanosti koji je u biti nosio sa sobom jedno nevjerojatno oduševljenje umjetnika, jer umjetnici su vjerovali u taj progres, u ideju progresa i u progresu znanosti kao u neku svoju religiju. Kad gledate sve te programe ovih umjetnika, konačno i Marinetti koji je rekao da Canal Grande, da će ga pretvoriti u jednu veliku petlju, u Veneciji, dakle da Rimbaud koji je rekao da treba spaliti muzeje, da treba zapravo sve to uništiti, zapravo javila se ta ideja nekog demiurškog uništenja svega što je bilo, da bi se ponovo svijet rodio iz tog jednog ništavila. I naravno tu je najviše stradala ta ljepota i zapravo na neki način u tom taj dokaz da je ljepota nestala u onom smislu da ona više nije postajala više kao ideal uopće umjetniku, nego naprotiv da je zapravo apsurdizam ili ono ružno što je vidio je zapravo prenosio vrlo često umjetnosti, tako da je umjetnost vrlo često postala kalk realnosti na neki način, kao preslika onog što se događalo. Jel? Sad, mislim, ovo je sad jedna stvarno simplificirajuća moj presjek neke povijesti tog termina, to je puno kompleksnije, ja čisto ovako sam stavio te neke osnovne dijagonale u tome i sad kako se ja u odnosu na to pozicioniram, pa ja se pozicioniram tako da u biti je da ta koncepcija mimezica je krivo shvaćena. Ja mislim da je mimezis nije tako ni postavljen kod grčkih autora, da je to nešto kao imitacija, nešto što sliči imitaciji. Mislim da je zapravo da je to ljubav prema svijetu, mimezis, i da je to ljubav prema viđenom, prema percepciji. I da je zapravo iz te ljubavi prema svijetu, odnosno to možete konkretno vidjeti onih slikara koji su išli sa štafelajem u prirodu i tako dalje, dakle da je to zapravo jedan dug prema realnosti koju želimo prenijeti. Jer ako mi doživimo jedan srh ljepote u prirodi, da mi to želimo, tu ljepotu koju smo doživjeli, prenijeti ili na papir ili na stak, i da onda nismo zapravo u tom smislu imitatori, nego da smo zapravo dakle u tom jednom strastvenom ljubavnom odnosu prema svijetu, a mislim da ta teorija po kojoj smo mi, kako bih rekao, neki kreatori stvarnosti, da je umjetnik kreator, ja u to nimalo ne vjerujem. Ja mislim da je Zeus jedino kreator, ali da ne može čovjek uzeti prerogative Boga. Ne može on može samo onom svom skučenom što može učiniti, ali ne može biti kreator, nego kreator je netko drugi. Dakle, hoću reći da u tom smislu mislim da su malo izmiješani lončići, da su poremećeni ti odnosi u tom pristupu suvremenoj umjetnosti i da ti suvremeni umjetnici koji se postavljaju kao veliki kreatori i koji svi misle da su, koji svi mrze mimezis, da zapravo nisu u pravi, da bi morali biti nekako skromniji u tom skromniji i da bi morali zapravo se više okrenuti prema predmetu i mislim da zapravo ono što mi možemo od te baštine, mi ne možemo sad raditi ljepotu kao Grci, naravno, ali možemo proizvoditi i danas, čak i u ovom svijetu, industrija će uvijek biti ružna, za mene, uvijek će biti ružna, ne mogu naći ljepotu u industriji. Naravno da neću onda slikat, silose i neću slikati neka postrojenja industrijska. Dakle, industrija je meni po definiciji ružna, ali ja mogu naći u ovom svijetu neku ljepotu i tražiti je
i pokušati je prenijeti. Čak u poeziji, bilo u slikarstvu, bilo u svemu. Dakle, meni je ljepota i dalje ideal. I dalje je nešto što nije mrtvo. Nego, isto kao i Grci, to je nešto što baštinim i čemu se divim. Dakle, imam jedan odnos koji je takav, ali mislim, ne u smislu da ja težim ka nekom anakronizmu. Ja ne želim muzeificirati stvarnost, nego želim živi život i živu egzistenciju koja je u dijalogu, Žarko je govorio o tom dijalogu, o bitnosti tom dijalogu, ali u tom dijalogu sa ljepotom. Evo, to je kako ja gledam. V zadnjem času se pogosteje vidimo, Tonči, sodelujemo tako na projektnih kot na raziskovalnih ravnih, bi pa te mogoče zdaj v tem zadnjem delu, ti si tudi sourednik, oziroma ne, v uredniškem odboru revije Tvrdža, zelo plodno sodelujeta z Žarkom, si tako kot Žarko tudi profesor na Univerzi v Zagrebu, predavaš predmete z področja sociologije kulture, komunikacijske teorije in kulturne antropologije, deluješ pravzaprav na interdisciplinarnem področju, tudi na filozofije, sociologije, filmografije, ne nazadnje, teorije književnosti, teorija mode. Si avtor več knjig o sodobni filozofiji, kulturi, filmu in medijih. Tukaj so tudi nekatere tvoje monografije. Zadnja je bila Arhipelag sovremene filozofije, ki je bila tudi nagrajena leta 2019 za najboljše pravzaprav delo z področja literarne pa filozofske kritike na Hrvaškem. Zdaj še zelo velja pravzaprav izpostaviti tvoje res veliko število pogovorov s umetniki, z kulturniki, s filozofi, z intelektualci, ki si jih opravil v emisiji Kulturni petek. Te emisije zdaj za nekaj časa ne vodiš več, ampak tvoje delovanje na tem področju je bilo pravzaprav enakovredno nekako v soustvarjanju takšne, samo v drugačni obliki, kot sta Evropski glasnik ali pa Tvrdža na polju. Pa me zanima zdaj sorazmerno s tem, da imaš tudi v zadnjem bloku Evropskega glasnika članek o pravzaprav filmografiji, filozofiji filma, kronologija ene aporije. Pa glede na to, da sva se z Žarkom dotaknila mogoče določenih vprašanj o lepoti, v kakšnem filmu pravzaprav zdaj lepem ali ne lepem živimo v današnjem času, oziroma malo tako, da obrnem vprašanje bolj specifično, ko si spremljal v vseh teh književnih petkih izpred 10 let ali pa danes, kakšna je pravzaprav ta razmerje do umetnosti, ki jo ima tako kultura, tako literatura takrat in kakšno danes vidiš, ko pogledaš to v retrospektivi nazaj? Ja. Prvo, ako bi mogao definirati vrijeme u kojem živimo, pa ga pokušati opredmetiti ili vizualizirati nekim filmom, ja bih rekao da bi to bila jedna kombinacija Johna Carpentera, Davida Lyncha i Wima Wendersa. Dakle, čini mi se da to nekako ta tri, dakle, autorska stila, svaki na svoj način, jako lijepo pokazuju kako realno živimo danas. Za razliku od Dražena sad koji je govorio, dakle, o umjetnički lijepom i cijelom da to priče o inicijalno u grčkoj filozofiji, grčkoj mitologiji i tako dalje, mene je fasciniralo kod Lyncha ta oduševljenost industrijom, industrijskom arhitekturom, ono što se na prvi pogled čini ružno, zastarjelo, nešto što je povezano s industrijskom revolucijom, opustilo, dakle, tvornice, fabrike. Kako danas vremenu živimo, ja sam, mogu reći, jednim vrlo malim segmentom u hrvatskoj sceni bio sudionik toga kad sam
bio voditelj tribine Književni petak 6 godina, gdje je bilo nekih 70-80 tribina o raznim temama, od filozofije, arhitekture, umjetnosti općenito, dakle, bili su tu književnosti, likovne umjetnosti, bio je film, bio kazalište, bile su alternativne teme, dakle nešto što spada u nekakav širi spektar, dakle, raznih kulturalnih zbivanja. Svjedočio sam zapravo o tom nekom trenutku kad je, čini mi se, još sad, ne želim sad govoriti nimalo iz pesimističkog, nego i tam postoje realističko tona, to još, iako to nije tako davno, prije nekih 10 godina ili više, imalo nekakav malo više smisao. Da malo kontekstualiziram. Ja bih ovdje uzeo, dakle, ja sam 20 godina, zadnjih 20 možda godina u raznim navratima prevodio razne tekstove za Europski glasnik, objavljivao sam u Tvrđi, sada sam i član uređivačkog odbora časopisa. Ja bih ovdje nadovezao se i na Dražena Žarka, prvi počnem ovdje sa imenima. Europski glasnik, Tvrđa. Ja znam, Žarko je meni pričao, puno puta su ga pitali zašto Tvrđa. To ne zvuči nimalo kako se to danas kaže seksi, zanimljivo, atraktivno, dakle časopis mora imati nekako privlačno ime, ali Tvrđa je nešto poput utvrde. I kad imamo nekakvu utvrdu gdje se onda ne sklanjamo da bismo imali nekakav prostor meditacije, filozofiranja za nas, ne zato da bi se uklonili od svijeta u kojem ne želimo sudjelovati, nego zato da bi stvorili jednu utvrdu u kojoj bismo mogli taj svijet bolje promatrati, u kojoj bismo mogli i na kraju imati i dijalog, ali baš u onom smislu kako na grčkom se kaže dialogos. Ista stvar je sa europskim glastem, dakle, koji je inicijalno, dakle, u francuskom prestao izlaziti, čini mi se zato što je, ne znam sve točno okolnosti, ali čini mi se dijelom zato što je možda izgubio smisao. U onom kontekstu kad početkom 90-ih više u određenom smislu disidentstva kao tako nije bilo, disidentstvo se počelo povlačiti, odnosno transformirati u jedan sasvim drugačiji oblik na kulturnoj razini, gdje onda, dakle, kao što sam rekao u imenu Tvrđa, europski glasnik, dakle, imamo glasnik, mesanger ili messenger. Dakle, znamo da je glasnik, još opet se vraćam na Grčku, u staroj Grčkoj glasnik je onaj koji, ako donosi loše vijesti, bude ubijen. A rijetko kad glasnici zapravo sa kako bi smo danas rekli, fronte ili bojnog polja, a ovo je zapravo doista taj nekakav, sad možemo i bez pretjerivanja, kulturkampf, dakle nekako bojno polje, raznih percepcija tome kako doživljavamo i shvaćamo kulturu, svaki na svoj način, a mi vjerujemo da je naš način ipak onaj pravi. Europski glasnik u tom kontekstu bi bio onaj koji pokušava te vrijednosti Europe, za koje zapravo već 2 milenijuma pokušavamo shvatiti što je ona i iznijeti na vidjelo. Ovaj dio koji je spomenuo Dražen, povezat ću sad, zašto mislim da je ovaj dio grčki važan sa dakle, imenom časopisa, način na koji on funkcionira, i reći ću nešto još u tom kontekstu kulturalnih časopisa za kulturu, ne samo Hrvatskoj, nego općenito. Ja sam slično kao i Dražen prije par godina plivao u Pafosu na Cipru oko mjesta gdje je Afrodita, rođena iz morske pjene. Na Kreti sam bio na mjestu gdje je Zeus zaveo Europu, tako su mi rekli da je to taj Čempres, ispod kojeg se to desilo. Da puno mjesta gdje su drugi grčki bogovi radili štošta, i svaki put kad bi bio u Grčkoj sam ostao dalje fasciniran koliko je to zapravo jedan svijet koji je danas u našem
ne mogu reći bezbožnom svijetu, ali ako već počnemo od 60-ih i one poznate izrake, samo nas još jedan Bog može spasiti, gdje pretpostavljam da Boga nema, a imamo ispred sebe jedan svijet kojeg je sa više ili manje uspjeha, o tome naravno se može diskutirati, Hannah Arendt pokušala restaurirati sa svojim idejom antičkog razumijevanja svijeta i društva. Imamo jedan politeistički svijet u kojem bogovi su u svakom šumarku. Ako izađemo iz kuće, bogovi su svugdje oko nas. Ta jedna stvar me uvijek fascinirala kod ovoga, koju sam uspjevao ne znam, kod Dražen, mislim da je u tome puno više uspio. I uvijek sam se zapravo divio velikim filozofima, konkretnije najvećem misliocu grčke filozofije na ovim prostorima ikada, Branku Despotu, koji nikada nije bio Grčkom. Jer on je Grčku shvatio iz biti onog, kako bih rekao, grštva ili grkstva, kroz jezik. Dakle, kroz jezik koji nama više danas ne govori puno, jer naš jezik nije jezik Grčke, nego Rima. Dakle, ta distinkcija, kažemo antika, stari vijek, dakle, kao prvo nije stari zato što su mi stari, oni su bili mladi, početak čovječanstva, homazi, čuđenje i tako dalje. Mi danas živimo u rimskom svijetu. Sve pojmove društvene, političke i tako dalje, mi izvodimo iz latinskih pojmova. Mi danas ne znamo što je to politeja, ali znamo što je to res publica. Mi danas ne znamo što je to aletheia, ali znamo što je to veritas i tako dalje. Dakle, Dražen je ovdje spomenuo taj jedan sjajan, on nije puno napisao jednu možda jednu najvažnijih knjiga zadnjih 40 ili više godina. Marijan Cipran je napisao tekst od Edese do Toleda, u kojem je skicirao taj put grčke filozofije od zatvaranja tada već, ne može se reći da li to bila Platonova akademija, a jest neku ruku nastavnica Platonova akademije, do vraćanja izvornog grčkih tekstova u arapskim prijevodima. I zanimljivo, on je dakle od 529. do srednjega vijeka izračunao da je prošlo točno 666 godina. Znamo što broj 6 znači. Vraćam se sad sa grčke na časopise. Zašto? Zato jer čini mi se onu funkciju koju je imao jezik, koju je imala filozofija u Grčkoj. Više naravno mi to ne možemo restaurirati. Tu sam u onom političkom smislu tu je bilo hrabrih, hajmo tako reći, pokušaja, spomenuo sam Arentovu, a našlo bi se još. Međutim, ovo što Dražen i Žarko rade već 30 godina, sa dva fantastična časopisa u koje bi meni čast bila objavljivati prijevode i podobne tekstove, je toliko dragocjeno. Sad ću biti možda malo paradoksalan. Ne zato što živimo u doba tehnološke singularnosti, u kojem časopisi za kulturu više nisu vredni, zato što imamo internet, imamo časopis u PDF-u, imamo ne znam što već, nego iz druge perspektive. Iz perspektive toga da časopisi za kulturu više nemaju šanse pored znanstvenih časopisa. Zašto? Pa sad ću biti posve banalan i možda malo prizeman. Ako objavite tekst u glasniku ili tvrđi, ako ste u znanstvenom pogonu ili sustavu, ne kaže se bez veze pogon. Pogon je u tvornici, fabrici, dakle nečemu što je kapitalistički sustav proizvodnje. Ako ste dakle u kapitalističkom sustavu znanstvene proizvodnje u akademskom smislu i objavite tekst u tvrđi ili glasniku, to vam se ništa ne boduje, jer nemate, kao ste na slovenskom rekao, točke. Dakle, kulturni časopis se
ne bori s onim što je Žarko priredio temat, dakle umjetna inteligencija, pa je tu bila, ja mislim, jako važna stvar, ja ne znam da li je to ikad, nego da li je to sad neko u nekom časopisu napravio da je cijeli blok preveo Google Translate, a da je Žarko redaktorirao i svega 15% možda ili 10% je bilo možda posla, to je bilo, prevod je bio odličan. Ne zato jer se kulturni časopise bore protiv toga što su svi na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, na ostalim platformama, pa eto, niko sad neće čitati intelektualne, ozbiljne, teške, dosadne, filozofske tekstove i tako dalje, nego zato što je tu na dijelu svojevrsni Kulturkampf između, s jedne strane, kulturnih časopisa i znanstvene produkcije, koja postaje sve sama sebi svrha. Jer, nažalost, sve više znanstvenih časopisa postaje svrha isključivo to da oni ne budu čitani, da se o njima publiciraju tekstovi, dobivaju bodovi ili točke za napredovanje, ali da nemaju nikakvu takozvanu društvenu ulogu unutar tog kulturalnog polja. Ja bih rekao u Hrvatskoj, da opet sad uzem malo starovodni termin u gramšijevskom smislu, dakle, te kulturne, određene, dakle, kulturne hegemonije. Da su ova dva časopisa hegemonizirala kulturno polje u Hrvatskoj. Naravno, to mislim iz te Gramscijeve optike na pozitivan način. Drugi sektor koji sam označio, jedan je ovaj časopisi za kulturu, znanstveni časopisi, gdje se sad postavlja sve veći jaz, je pretenzija na ovu hegemonizaciju polja kulture, gdje za pravi kleš zapravo dolazi između toga ko će imati primat nad područjem kulture. Dakle, primjerice u Hrvatskoj sa svakom novom vlašću zanimljivo je da se oni koji ulaze u vladu ili koji su partneri ne otimaju za ministarstvo gospodarstva, ekonomije, financija, nego za ministarstvo kulture. Jer kad kontrolirate kulturu, kontrolirate, dakle, čitav jedan ideološki obrazac društva, a i u najelementarnijem smislu kontrolirate onda, dakle, da li ćete 505, 50 ili ne znam koliko, 20.000 eura ili 1000 eura dati Europskom glasniku ili nekom desničarskom časopisu. Dakle, imate tu moć. To je ova druga vrsta tog polja hegemonizacije. Meni se čini, gledajući ovako sa strane, ne mogu gledati sa strane, pošto u cijeloj toj priči moram definitivno biti subjektivan, da mogu se samo prisjetiti par promocija Europskog glasnika prije 20 godina, na kojima sam ja došao kao neko iz publike. Ne sjećam se da sam tako nešto ikada vidio. To su, dakle, bile promocije na kojima je bilo nekoliko stotina ljudi. Ja ne znam da li danas je tako nešto izvedivo u Zagrebu ili u Hrvatskoj. Tada je to bilo mimari, koliko se sjećam. Dakle, to je bio, dakle, jedan kulturni dogodek. Ali događaj opet svoje vrste, opet bih rekao, ne iz razloga toga što je na onom drugom polu bilo nešto što je takozvana masovna kultura, pa je ovo, već je bilo reći o tome, ovo je elitna kultura, pa onda imamo masovnu, pa onda tu dolazi do kleša. Sa kulturologijom 60. godina, kao onom disciplinom, to se izniveliralo u tom smislu da ne možemo govoriti više ni elitnoj književnosti kao ni o masovnoj književnosti ili popularnoj književnosti. Ne radi se o tome, nego upravo u ovom sukobu, dakle, između, s jedne strane, dviju perspektive o tome kakva kultura mora biti i kakav časopis za kulturu mora biti. I
sa druge strane, dakle, odnosa časopisa za kulturu spram onoga što je danas znanost koja polaže, ne da polaže, nego tvrdi da polaže pravo na apsolutnu istinu. Ta istina, naravno, je znanstvena istina. Ona nije apsolutna istina, ali znanstveni časopisi, dakle, preuzimaju tu funkciju na jedan vrlo neobičan način, time da oni postaju mjesta koje se sve više dotiraju, dakle, dobivaju financijski sve više novaca, a zapravo u kulturalnom smislu sve manje doprinose, jer su fokusirani na veoma uski krug čitatelja, koji su uvijek, dakle, čitatelji iz akademske zajednice. Časopise poput Glasnika i Tvrđe, ne mogu sad reći da čitaju ljudi u tramvaju, ali to su časopisi koji bilo ko na određeni način je imalo zainteresiran za kulturu u Hrvatskoj, zna za postojanje tih časopisa i čitao ih. Meni je bilo drago da sam zapravo sad prvi put uređivao sam temate u Tvrđi, ali prvi put sam imao prilike sad uređivati temate o filozofiji filma, kojeg si bila spomenula. To mi se činilo značajnim zato što opet uz to nije sad opet, kao što su i Dražen i Žarko govorili, aktualizacija jedne teme u pukom smislu, dakle, aktualiziranje sad nešto, to je sad popularno ili u trendu, nego doista zbroj relevantnih tekstova raznih autora koji su se bavili tim područjem, gdje se onda opet otvara to pitanje za taj dijalogos. I da se sad, da ne duljim pa ću završiti, vratim opet na staru Grčku. Dakle, često sam sa Žarkom i Porobenom, sa Draženom i sa drugim svim ostalima razgovarao i uvijek se postavlja isto pitanje dokad ćemo više još, to jest u nekom trenutku će nas prestati financirati. Jer će međutim to se još uvijek nije desilo i vjerujem da se neće desiti iz jednostavnog razloga, s tim ću sad zaključiti, što ne vjerujem u staroj Grčkoj, dakle, ako ćemo pravo, Platonu je bilo jasno da filozofija je došla u krizu već sa Parmenitom. Što znači da praktički od Parmenida do danas, preko 2 milenija, 2300 godina, je filozofija u krizi. Ali, kao i časopisi za kulturu, ta kriza, ja je razumijem u onom izvornom smislu kao krizis ili kao infinitiv krinej. Znači, gdje ne postoji jedan rez ili kat gdje sad nešto prestaje pa se transformira u nešto novo, nego postoji jedan trenutak odlučivanja. Dakle, krinenje, razlučivanje, krinenje, trenutak u kojem vi zastanete, shvatite da je došlo do nečega i onda nastavite dalje. Tako da sam ja sve skupo optimističan. Sjajno je ovo što je Žarko napravio s tematom umjetne inteligencije, gdje je pokazao da prevoditelji više praktički nisu potrebni, šta će nam ako imamo Google Translate, ali idući brojevi i Glasnika i Tvrđe će biti jednako kvalitetni ili još kvalitetniji nego što su bili. Dakle, što se toga tiče, sam potpuno optimista. Hvala Draženu, Žarku in Tončiju. Jaz bi na tej točki mogoče zaključila pogovor s tremi kolegi in počasi predala mogoče kakšno vprašanje iz občinstva za avtorja v zvezi s to tematiko. Ja se mnogo zahvaljujem
riječima u toj trojici, da ste obratili pažnju na neke centralne stvari koji se nas tiču, kako si sad napomenuo o tom, že pravo nije važno da li trebamo da uzgajamo 20 godina ili će to, ali važno je da ima tu jednih toposa. Ja mislim da ima to vezu sa s tim što je Dražen htio da kaže od Grčke, jer oni bili su sposobni, to kaže riječ logos, koji znači i legendu i sve tako, da se koncentrišu na ono bitno, na to je filozofija. I ja mislim da je to ostalo, jer kad kažemo kulturna revija, to nije, mi smo već gubili osjećaj za to što je kulturna revija, ako gledate od 19. vijeka naprijed i sve to je bila jedna koncentracija intelekta, stvaralaštva i sve to, tako da to će i da se diskutuje, da se objavljuje važne teme i sve to. Ali i to, ja mislim, ja sam sad na kompjuteru tako nešto 2 decenije ili malo više, 3 decenije, ali kompjuteru to nije uspjelo. Jer ja se uvijek dekoncentrišem. To nije moguće da ja i upotreba Zooma i sve to, mi imamo ovdje taj razgovor i mi ga ne možemo digitalno da ga... I to je smisao tog logosa, i ne samo logosa, nego i mitosa. I zato meni se čini vrlo važno što ste jedne stvari koje i ja promatram i reflektujem, da ste spravili u prvi plat. Ja ću poslije o svemu govorim, ali u posljednoj, recimo, broju revije Tvrđa ima blok koji je Manca pripremila o svjedočenju i objavila je nedavno i knjigu prevod svjedočenja. I recimo ta tema svjedočenja, ja to sada pričam jer je to interesantno kako se te kulturne... Ako bi to ne bilo objavljeno, ne bi bilo mogućnosti da se diskutuje i čitav niz problema koji su s tog vezani dođe na plan. I sad bi, recimo, meni se činilo interesantno, jer u tom bloku, malo prije sam se osvrnuo na Tvrđu i vidim to, i onda sam se pitao u kojoj slovenačkoj reviji bi mogao to, jer ima jedna kriza kod nas. I onda to počnem, treba mi 3 godine ili nešto tako. To je čitav proces. Ali sad imamo priliku da o tome možda čistili nešto više nazad. Tudi v Evropskem glasniku je pred leti 2016 odšel sploh prevod disidentov, kjer so bili omenjeni tudi Jože Pučnik, tudi Dejan si imel tam tekstov, o Jožetu Pučniku, o Borisu Pahorju, o Edvardu Kocbeku. To so bili 2016, mislim, da je in to je eden od teh redkih možnosti, ki jih imamo, drugače jih objavljamo recimo potem v monografijah, s konkretnimi, zdaj ko je šla tale prevod hermeneutika svjedočenja na hrvaškem. Sjećam se da sam dobio tu, bio sam u Ljubljani 15 dana i dobio sam stan, da stanem, imam čast da stanem u stanu Daneta Zajca. Bio sam 15 dana u njegovom stanu, koji inače je vrlo neobičan i ima tu neku mistiku svoju, vrlo jedan interesantan, Propotnikova 5, to sam zapamtio. I onda sam išao, svaki dan sam se šetao i sve, i onda sam baš skupio ove materijale o Kozbiku, o Pahoru, sve ovo,
sam onda skupljao, meni to baš bilo lijepo, onda se obilazio knjižare i tako, ne. Sam rekao, ajde da tu nešto nađem, neke lijepe stvari, onda mi je to dalo tu inspiraciju, sad kad ste to spomenuli, ne. Ali kažem, to je meni bilo jedno divno iskustvo, jer sam išao tamo u hišu od Plečnika, to nisam bio vidio, pa sam obišao ovo groblje što je radio i vidio sam, onda sam sreo Janka, pa mi je Janko me proveo Ljubljanom i to se sjećam ko danas mi je pokazao da zapravo Ljubljana počiva na tom dijalogu majstora i pokazao mi je da sve proporcije koje postoje na Tromostolju, postoje u onoj crkvi iza, da su to potpuno iste te proporcije i onda ta vizija, kako bih rekao, te brda, zeleno koje se mora vidjeti, dakle se moraju spuštati, odnosno ne smiju zakloniti, ne? I sad kad gledam, recimo, razliku između Zagreba i Ljubljane, što je Zagreb zapravo zaklonjen grad, jer on nema perspektivu, jer on je sve zaklonio, jer kad dolaziš na trg Bana Jelačića, neko će bilo, si mogao vidjeti gornji grad. Međutim, oni su stavili jednu zgradu koja je prije bila inače Boleova zgrada, koju su srušili i to je bilo 30. godina, to zovu kao fašistička arhitektura, stavili su jednu ogromnu zgradu koja potpuno zaklanja... Da. I tako da kažem ovako ampasan, ali velim, hoću reći da je taj glasnik jedan veliki dio za mene značio jednu, posle fakulteta i svega, jednu samo edukaciju. Jer ja sam kroz te teme sam sebe doškolovao u tom interdisciplinarnom smislu i neke stvari koje uopće nisam znao, ja sam studirao kroz to, ja sam nastavio studirati kroz to, jer sam se prihvatio nekih tema i onda sam ih ozbiljno radio. I onda sam zapravo na neki način ostao kao neki vječni student kroz taj časopis, zato sam, to mi je bilo interesantno. Pa evo, ja ću samo još nešto reći koje, dakle, to nema nikakve veze sa nekom vrstom apologije onoga što mi radimo, jest da smo ga kidnapirali pa smo ga uveli, dakle, pa on mora pozitivno govoriti o ovome, jer drugačije mu ne priliči. Dakle, želim bih samo još nešto reći, ali samo kratko, izdržat ćete. Dakle, Tonči Valentić, po mom sudu, je jedan od najznačajnijih hrvatskih filmologa iz filozofijskog razumijevanja stvari. I ima nešto ovdje vrlo čudno. Dakle, ovdje je moja knjiga koja je predstavljena pred manje od mjesec dana. Knjiga se zove O filozofiji filma, slike događaja. Dakle, nije se od mene uopće očekivalo da ću to ja napisati. Ja sam to napisao iz jedne vrste reakcije, što sam njemu rekao da mora napisati knjigu iz filozofije filma, pa još nije napisao. I onda mi nije ništa drugo preostalo, nego stvar je bila sljedeća. Što ako, dakle, stavimo u Europski glasnik glavnu temu što si ti predložio, umjetna inteligencija, i ako se ja već time bavim toliko godina, ali naravno ne u ovom najprizemnijem smislu, danas imate gomilu tekstova o takozvanoj umjetnoj inteligenciji, koje prestaju za 2 dana, potpuno su nerelevantne. Apsolutno su nerelevantne. Cijela, da tako kažem, mistika Europskog glasnika da tekstovi koji tu jesu, moraju izdržati probu vremena. Ako ne izdrže 20-30 godina da su relevantni, bolje da ih nikad nismo objavili. To isto vrijedi i za Tvrđu. Dakle, moja ideja je bila vrlo jednostavna. Budući da je u Tvrđi bilo najmanje 2 godine, ili tako, gdje je Tonči bio glavni, da tako kažemo, neću reći urednik, ali on je priredio te temate koji su bili jako važni zbog toga što smo film i on i ja počeli misliti potpuno drugačije. Dakle, ne iz tradicionalnog smisla filmologije, ja se time ni ne bavim, on je daleko više u tome, nego je postalo naravno temeljno pitanje. Zašto? Prvo slika, drugo tehnologija i treće neka vrsta apsolutne krize za razumijevanje, kriza jezika. Sjetite se i sami da 2014. jedan veliki Jean-Luc Godard stvara, dakle, svoje djelo koje se zove Zbogom jeziku. Ako, dakle, u filmu već imate Zbogom jeziku, onda to treba shvatiti najozbiljnije.
Sad, zbog čega to govorim? U mom slučaju, Europski glasnik je značio da ću ja nakon toga, kad nešto napravim zajedno sa Draženom ili samostalno, najvjerojatnije napraviti svoju vlastitu knjigu. To je isto vrijedilo i za Tvrđu. Kad je on vodio književni petak, zvao me, prvo me je zvao povodom temata o Kafki. Taj temat je izašao u Europskom glasniku. Ne bi ga uopće niko recipirao. 2022. Dražen je objavio knjigu koju ja potpisujem kao, dakle, priređivač o Kafki, gdje su filozofski tekstovi, na primjer, od Hane Arendt, Valtera Benjamina. I to je nešto što je neprocjenjivo sa prijevodima, sa njemačkog od Borisa Perića, dakle, sa stvaralačkim radom i tako dalje, što nemate baš svugdje. Ali ono što je sad bilo fascinantno je, što moram naprosto reći. Dakle, Tonči je odlučio jedanput da napravi temu o Valteru Benjaminu. Mi smo imali 2-3 teksta o Valteru Benjaminu 2016. I ja uopće nisam imao nikakvu ideju šta ću ja dalje raditi. Bio sam nešto malo, ne malo, nego jako bolestan, pa sam pisao svaki dan. I u jednom određenom trenutku veli on ovako: daj, dođi, imat ćemo temu o Valteru Benjaminu na književnom petku. Ja kažem, daj pričekaj još tjedan dana, moram nešto napisati. Onda me ponovo zvao, daj pričekaj još 2 tjedna, prošlo mjesec dana, onda sam ja vidio da je tema koju on pokreće fantastična prilika da ja napišem knjigu o Valteru Benjaminu. I onda sam ja napisao knjigu o Valteru Benjaminu i onda smo imali sfere. Najprije Europski glasnik, pa razgovor i tako dalje. Oprostite, zašto to pričam? Pa što je zapravo ovo čime se mi bavimo? To je jezik, to je tekst i to je smisao naše egzistencije. Bez toga ja ne vidim uopće razloga zašto bismo mi trebali živjeti na ovom svijetu. Zašto bismo živjeli? Imamo sljedeću situaciju. Sjećaš se kad sam ti pričao oko knjige Posthumano stanje, pa si pitao odakle ti priča Borgesa o besmrtniku. Evo, samo još me poslušajte ovako, imate dovoljno vremena, a još više i izdržljivosti. To je toliko genijalna priča, da nadilazi gotovo sve što sam ja o posthumanizmu čitao. Uključujući i sjajne filozofske tekstove suvremenih autora, da ne govorimo o Jean-François Lyotaru iz 88. godine, kojemu je sve bilo jasno. Znao je jako dobro. Zašto? Zato što se nije družio tada s filozofima, kad je pisao knjigu Neritsko, nego se družio sa stručnjacima 80. godina za robotiku, za nanotehnologiju, za inženjerstvo, jer ga je zanimalo što će se dogoditi sa svijetom kojeg stvaraju, konstruiraju stručnjaci za umjetnu inteligenciju. I zašto to govorim? Zato što ja svojim studentima kažem, ako naučite i razumijete tekst koji je napisao Lyotard o, između ostalom, uzvišenom, koji se nalazi ovdje, i ako naučite tekst koji se zove Može li biti mišljena bez tijela, smisao, dakle, to je, vi se možete bez problema baviti filozofijom, a da ne morate studirati filozofiju. Zašto? Zato što mislite. Ali cijeli problem je najkompliciran što je 1947. godine Jorge Luis Borges napisao pripovijest Besmrtnik, koji se nalazi u njegovim sabranim dijelima. U Hrvatskoj imate fantastično izdanje, briljantno, divno izdanje, sa lijepim prijevodima, i mnogi kojim sam ja pitao su zaboravili na tu pripovijest, u kojoj on kaže ovako, borgesijanski. U doba Rima postojali su filozofi, koji zapravo nisu bili filozofi, to su bili Grci, retoričari, ali su imali 2 škole. Jedna škola je bila vezana uz oni koji su vjerovali da je čovjek besmrtan i da će, naravno, kao i bogovi, zauvijek živjeti, a oni su imali jedan veliki problem, kaže Borges. U čemu? Problem je bio u tome što je besmrtnost samo i jedino zamisliva u duhu, a ne u tijelu. Prema tome, duhovna vječnost, filozofija par excellence. Platon, Plotin, da ne dalje ne nabrajamo. Na kraju krajeva, to vam ovdje govore o takvom tipu tehnološke singularnosti, čak i Ray Kurzweil i svi ovi najznačajniji stratezi umjetne inteligencije. Dakle, čisti duh, učitavanje u računalo. Pri čemu računalo postaje omega točka, to nije računalo kao stroj, to je zapravo jedna platonska ideja. Međutim, postoji i druga škola.
kaže Borges, ta škola vjeruje u besmrtnost, ali ima jedan problem što zna da je čovjek smrtan i tjelesno u određenom razdoblju svog života postaje zaboravljiv. Pa mu više, oprostite sad, niti seksualna naslada, niti dobro vino, ni bilo šta mi je ugodo, nego su ti ljudi teška nevolja za svoje roditelje, za sinove, kćeri i tako dalje, ali žive. I vjerojatno će živjeti zauvijek i vječno. I sad je problem, kaže Borges, kome se prikloniti? Duhu ili kastriranom tijelu? I Borges kaže, kad sam smislio rješenje, upravo sam shvatio da više nisam besmrtan. Prema tome, kao što vidite, ovo čime se svi mi ovdje bavimo, ide prema dematerializaciji, ali oprostite, evo vidite, sve smo se tu napravili smo jedan divnu utvrdu, napravili smo cigle zbog kojeg smisla ima živjeti i sad zamislite čovjeka koji bi, na primjer, ovu moju torbu, kad ja nekad znam ići po Zagrebu, a unutra ogromna 3-4 evropska glasnika, 2 tvrđe i tako dalje, koji bi to ukrao. Sad zamislite tipa koji ukrade tu torbu, bježi sav sretan i jedanput otvori i primi se za glavu i kaže ajme, Schelling, Heidegger, Julien Benda i tako dalje. I šta čovjeku drugo preostaje nego da bude besmrtan? Prema tome, evo, to je ono što sam imao reći. Hvala.